Sawadikap, kakak paling lain loy lap-lap. Naon sia teh? Lap-lap kuy jengkol lap-lap nyot. Bahasa naon kena huy segala. Lap-lap nyot 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 lap. Ngomong naon sia teh? Ini kena hui, kena jengkol, kena yot-yot gitu. Aidang danan kos haji, tapi nak gitu ngomongnya. Alamat lap haji onet lap-lap nyat kuy berem nyaranas nyap lotot nyap. Aduh, ibu udah ngomong naon sih. Coba apa yang tanya berudak. Hai 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 hai. Lagunya tak budak kita akhirnya ditinggal. Nah, di anjir di jalan ya. Apa nggih Ustaz? Tapi ngomong nak. Thailand itu ada ngerti. Yang mana? Belah diingat ah. Sampaikan heula. Ayo, anjir kepo ya. Biar aing jodoh. Tuh di mana tuh? Pas bobonya orang di tengah. Coba sampai Melayu. Tanya. Oh, status di mana? Sualang lang lang he nyang he lap-lap nyot sapi klak-klak. Gang. Nah, sudah ngerti sih ngomong nak. Di mana gitu? Gua anjir sama tanya Hollywood. Karena hui-hui disebut-sebutkan. Bang Bade kan mana? Iya, Arik bari nanya alamat. Anjir. Kata dewe atuh gue ngomong Sundana. Itu ngaliliar unggul gitu mah. Emang Bade nanya alamat ke mana, Kang? Iya, Bobin Haji Soeb lah mananya ya? Ada di mana Haji Sueb? Di mana, Gang? Nyaho anjir. Orang salah kena ya, soalnya ngalilir aing gitu. Oh iya. Ini ada orang ganteng ya. Oh, heuh Kang. Paling hai, paling hei, paling huy, dangder. Duh, ya budak ngomong naon dia yang ngerti. Oh, Kang, nuhun Kang. Aduh, aing kurang jadi kasar ka dia ya. Segala kadang embe segala aduh aing. Sawadikap, kakak pailang leuy lap-lap. Naon sih? Paling gedebrag, pangser, gedebrus, waralay, Nyot, pang, lap-lap. korlek malaeng, maeng. Oh, heuh Kang, bobina Bapak Soeb paling mana? Paling pang, paling peng, paling peng peng peng, paling. Oh, heuh nuhun Kang. Ayah, nah jelema nu kitu. Ketampilan haji ngomong Thailand. Karena panggil aing. Anjing aku si Kemet. Kemet. Bang Hai. Oi. Oi. Raja kul mana sih? Jangan sih. Perapatan ya? Paling hai. Lap sawadikap lap nyot nyot lap. Ini kita nyet-nyet gitu. Ngomong naon baban mah. Sia balik. Langsung ngomong berubah nyet-nyet gitu. Urang tikar tadi nangan Imam Haji Soeb tetap panggil. Sia tak bisa ngomong bahasa Sunda. Sia yang Pak Haji Sueb mah. Wong geus pindah sia. Urang tadi geus aprak-aprakan yang imana kasukutan kapangikan embe aduh aya rujit. Aku mau kapanggil nepi ka bota polisia buat orang geus pindah. Aduh atuh aya kitu mana?